pčelinja društva se umnožavaju prirodnim i veštačkim rojenjem. Savremeno pčelarenje se oslanja isključivo na veštačko izrojavanje, dok je prirodno rojenje štetna pojava. Da bi se lakše shvatio veštački način izrojavanja pčelinjih društava, potrebno je poznavati proces prirodnog rojenja. U proleće, a naročito kada stigne obimnija pčelinja paša, matica počne sve više da polaže jaja, pa se leglo povećava i članovi društva postaju brojniji. Čim se društvo toliko uveća da prostor u košnici postane nedovoljan za normalan rad svih njegovih članova, može ubrzo da se pojavi nagon za rojenjem. Do pojave nagona za rojenjem dolazi zbog nedovoljnog prostora za polaganje jaja, smeštaj i preradu nektara u med, starosti matice, nedovoljne ventilacije, prekomerne toplote u košnici i tako dalje. Kada ovi uslovi budu ispunjeni, pčele radilice izgrađuju matičnjake u koje matica polaže jaja. Pčele radilice odmah počinju da hrane larve u matičnjacima i vrlo užurbano ih dograđuju. Kad su matičnjaci zatvoreni, pod uticajem pčela radilica, matica usporava pa čak i prestaje da polaže jaja, pripremajući se za intenzivno polaganje jaja u novom pčelinjem društvu koje se već počinje formirati, a i da bi izdržala naporan let koji joj predstoji prilikom rojenja. Matica se čim prestane da polaže jaja manje hrani, trbušni deo i polni organi se nešto sužavaju i postaje hitrija, lakša i okretnija. Pčele radilice koje formiraju novo društvo, a još se nalaze u staroj košnici, potpuno prestaju sa radom, a veoma se dobro hrane. Uglavnom su mirne, slabo se kreću i na taj način se pripremaju za veću aktivnost koja im predstoji. Pre izletanja uzimaju posljednji obrok u starom društvu, najveći obrok u svom životu. Kada su i taj posljednji posao u starom društvu obavile, onda obično oko podne između 11 i 14 sati užurbano i uz jako zujanje izleću iz košnice sa starom maticom. Ponekad se dešava da se mlada matica izvede pre izletanja novoformiranog društva. Međutim, s novim društvom uvek izleće stara matica. Kad su pčele radilice stara matica i izvestan broj trutova novoformiranog društva već izleteli iz košnice, izuzetno raspoloženi, počinju kružiti iznad pčelinjaka. To je za pčele najsvečaniji i najveseliji trenutak. Posle izvesnog vremena one sleću na neko pogodno mesto u blizini, najčešće na granu nekog drveta, praveći klube ili takozvani grozd. Ponekad se dešava da roj odleti daleko, tako da ga pčelar uopšte ne može naći. Da ne bi do toga došlo, treba uvijek na pčelinjaku imati pri ruci sitnog peska ili prskalicu sa vodom, pa kad roj po proceni dostigne kulminaciju kruženja iznad pčelinjaka, baciti na njega pesak ili ga prskati vodom. Roj odmah sleće jer pčele imaju osjećaj da pada kiša, pa se sklanjaju da ih ne bi zatekla u vazduhu. Kad roj sleti i formira klube, ubrzo se izdvaja izvestan broj pčela i odlazi da potraži zgodno mesto na kome će se stalno nastaniti. Kada ga nađu, vraćaju se i odvode ceo roj. Zato pčelar ne treba da čeka da se pčele izvidnice vrate i odvedu roj, već čim se on smiri treba ga stresti i smestiti u košnicu. U savremenom načinu pčelaranja nagon za rojenjem, odnosno rojenje, se sprečava.
Na prvom mestu permanentno se sprovodi selekcija, tako da se matice proizvode od onih pčelinjih društava koja nisu naklonjena rojenju. Ako je pčelinje društvo toliko jako razvijeno da postoji opasnost da se pojavi nagon za rojenjem, može se od tog društva uzeti 1 do 2 rama sa zrelim zatvorenim leglom sa kojim se može pojačati neko drugo društvo, a na mestu tih ramova stave se ramovi sa mladim praznim saćem ili ramovi sa ugrađenim voštanim osnovama. Najefikasnija mera za sprečavanje pojave nagona za rojenjem je redovno proširivanje prostora u košnici i to u dovoljnoj meri. Dobro je da se stare matice zamenjuju mladim, da se ventilacija u košnici redovno i pravilno održava. Maksimalno proširenje leta na košnicama u vreme kada su društva najjača takođe doprinosi sprečavanju pojave pomenutog nagona. Rojeve i osnovna društva iz kojih je izvršeno izrojavanje treba sa posebnom pažnjom negovati, hraniti, pojiti i čuvati tako da se ono do zazimljavanja razviju u normalna proizvodna društva. Najvažnije je da se svako veče prihranjuju sa oko 200 grama šećernog sirupa u sastavu 3 kg šećera u kristalu i 2 litra vode, a da se pritom pazi da ne dođe do pojave grabeži.